gout, apa high cholesterol, kan semuanya centernya adalah liver. Kita kena faham whatever metabolism semuanya berpusat di liver dan di detoxification as well. Macam gout, problem gout apa semua, kan semuanya centernya adalah liver. Kita memang kena sihat, dan kita cuma advise siapa-siapa yang nak start live core kena ada dulu liver profile, liver function test profile. Lepas tu kita akan compare. After 3 months kita makan live core, kita compare, barulah kita rasa. Kadang-kadang kita ni bila kita sihat, the subtle changes tu kita tak rasa tau. So bila kita ada that profile, we can see our own lah, our own changes. Kita boleh nampak macam mana perubahan tu. So kita kena faham liver, cholesterol metabolism semuanya berpusat di liver, center di liver. So especially siapa yang ada high cholesterol, kadang-kadang bila kita makan sahaja live core, kita tak rasa the subtle changes sebab benda tu inside. So kita kena ada satu liver profile blood test. Lepas tu kita compare 3 bulan baru kita rasa. Okay, that's my advice lah. Okay, Sekian kalau orang yang dah ada chronic disease macam diabetic, blood pressure, no harm, boleh makan live core. Sebab apa? Kita kena faham whatever metabolism semuanya berpusat di liver dan di detoxification as well. Macam gout, problem gout apa semua, kan semuanya centernya adalah liver. Kita memang kena sihat, dan kita tahu the 5 ingredient kita tu, dia actually kan dia bukan hanya detoxification, bukan hanya metabolism, tapi dia menguatkan the whole liver function as well, kan. So enzyme liver apa semua tu, so sangat-sangat membantu kita di dalam aspek of liver function as well. So better try. Okay.